Pai asingo ko mai kala le a keri. Pakua I kongor kako. Maka por ka unga ne sau. Pa feri komi usi. O le vave. Mo le so fa I o du ma. Fa pengani va yaso. To. Te lo le mbenga. Fa li va yaso. Le mga mia le vafi. Fa fo se ia su ia I por kala me va yaso. Ya e mesi ni fa aftai. O ta penga le nganga pa I o tatu luto. Tatu tangata. Ia o warfinga ngano le tu. Ia. Na tu fa malo le ni va yaso. Tu e kalesia. Ia na por kala me fai. Fa nau le yuf. Ia e mesi foi. Tatu font talo. Tala noa le uso. Ia. Alo ngā lue. Alo font talo mai. Fa ua pel tātou ngā luenga. Ia. Mo se vi ingo le tua. Ia. A whai nao. Ia ilo tuspai. Mo ke loa kaunga sa mat kuspai. O le lokun bere whai. A whai ke ue le sa mat kuspai. Ka lo whai. Ia. Suela I o lo tusi. I le tusi a Roma. Mata upu e 5. I lona whai upu mua. Se I whaangata mai I le se fulu ma le tasi. Ia a whai ua Romans chapter 5 verse 1 to 11. Ia a whai wei lau tusi la tātou whaitau whatasi. Ia whioko pa ia le tua. Tātou whaitau whatasi o le nei. Ua taua mio tonu ina I tātou. O lea ua tātou le le iai ma lea tua. Ono tātou o li o Iesu Keriso. O ia foi. I le nei alofu tu noa. Tātou te iai le whatua tua. O loo mita foi tātou. Moe I le manuia mai le tua. E le ngata foi lea. A ua tātou mita foi I puaponga. Ina ua puaponga. Leo na sai. O leo na sai e tupu wai. O le mauti noa e tupu wai le wha moe. O le wha moe foi e le mai. A wā ua wha malini mai le lofa o le atua. Tau loto e le anganga pa ia. Ua fo ina mai ia te ia I tātou. O wāna maliu Keriso I ona pō. Wai. Ina ua vai pe tau. O sui o ia. Ta. Au. Fai ona oti o se tasi sui ai. Tonu. A le ua ngalele. A tonu e losi se tasi o. Ia. A ua tino mai e le atua ona lava alofa ia te I la tatou. Ina I maliu sui o I tātou. A tātou wang sarapea. O le nei, ua taua mi o tonu ina nei tātou. E le whaola e tau. A wā a whai o le nei tātou ma le atua maliu o lona. Ina o ia whai tātou mofi. O matua whaola ina lava I tātou. I lona soifua. O I tātou o le... Ua tātou mita foi I le atua. Ona o lo tātou o li sukeriso. O ia ua tātou. Ia. I o valo mātou ta maole langi. Mātou wala au ilo. Sosoani mai o roa nganga pa ia. Whaatanga I mātou. Whaaleo ina. Vai ina ma whaasoa ina lo upuri lo le nei tai au.
Fesosoani mai lo nganga pa ia iu fitia le vai o lo mea whainga nuenga la au wala tuai lo. Malue mai oe o mātou loto. Malue mai oe le mātou mawhauwhau. Mātou te mana tua mea o mātou sahoni. E whai loa i lo vi inga. E whai loa i oe o le tua e whama. E ala i lo upu. Ia i lo whaunga. Iau tangata i le whalongo. Ta lia le upu. La mātou whasoina. Ia maua ai le ola whaleanganga. Ma ola e whaia lo whinga ngana. Whamanuia mai oia i mātou tutonu. Alo wifo le nei wha. I lau lava suafa Yesu. Amen. Ia, tasi ne tusi na tusia fo e Paulo. E tusi fea. Wha mai, o Paulo le au auna Yesu Keriso. Na wala a wina e whai ma apostolo. Ua tō fia e tā lai le tala le leia rea tua. Skolo leo Paulo. Meo le au aunga Yesu Keriso. Dunga o se. Tangata ua whai ngā luenga. A toa toa moai. Yesu Keriso. Ua wala a wina. Le whai ma apostolo. Ta lai le tala le leia. Ole recipients po o tangata ngā ave e le tusi le apolo. O loo whamatalaina loma ma tā upu mua mua i lona whai upu e fitu. Romans chapter 1 verse 7. Ia, le whai mai. O lau tusi le nei a te o tō umalava i Roma. O e ua lo whangia e le atua, ma e ua wala awina e whai matangata pa ia. O le kusi, le aveino. Ai e le condition e kongo te kusi o lea. O e ua wala au. Kai pei ar whai me whunga leo. Ua alofa mai le atua i le lalulangi. A mai e ilo ngā kari. I lea. O e whakua kua. E alofa lalulangi a kua. O le kusi ave i doma. A lai point le mea lai. O e ua wala au. Donga o le kusi ka ngaka kirisiango. O lea lai ei malele au kirisiange wa oloma. E kele le mau ka ngaka. Ka ngaka le whaalainga. Ka ngaka whaalainga kirisiango. Ka ngaka le laulangi. Ai ki kilo le recipients. O le pe o le grace recipients. Ka kolo konga. O ka kolo recipients. O lo lofu noa. E ke. E o la la wha lofu tu noa. E le whainga recipients o le. O lo fatu noa e saudo langa e le lo fatu noa. Pei o le mele i. O le nofo anga lea e na. Tusi ele tusi o. Au iei Paulo i kolonito. Ai whai mai le au tū. Wha moe moe. Tasi neu wha moe moe o le au tū po le fim o le tusi. Brato moa. Romans 1, verse 16. Awa, o te le mai le tala le lei ia Keriso. Awa, o le mana lava lea, o le atua, e o la aila atou uma, o e wha atua tua. That stuff. Nei la taiao. Please allow me to share to you that Christians have peace and hope from God. E maua le manuia, ma le wha moe moe,
o le Krisiano mai le atua. Whaau tala I fo le tatou launga lene taia. Aisa. Me mua le I le kusi whai mai. Tatou tusi whai tau lene. O le nei ua tau a me tono ina I tātou I le whatu atua. O lea ua tātou le le iai ma le atua. O lea ua kākou le lei ma le atua. O le tau a me tono ina I le whatu atua. Ua kākou le le iai ma le atua. That we have peace. O le mea mua ngā le mai tau ina. We have peace. Tātou le lei ai ma le atua. Lano ka ko le mle kua. Tau ha mi tonu ina tātou. I le whātua tua. E reo whai mai le kusi whai mai. I a tau whātua tua I le atua. O na tau ha mi tonu ina le o tau. Ai koe whai kau wha le e mai. O le nei. O tau ha mi tonu ina I tātou I le whātua tua. O lea o tātou le lei ai ma le atua. E esi arka kangi o le whaingo o le whaupungone. E mau upu rea kua. E whape kau whape mai. I e whakua kua, ka ua mea ko humi mawe. A lape ua mua mai, ka ua mea ki koinga. Ka ua mea tonu. Ai muri mai. Ai sea. O le kusi le kusi. O le kusi ka krisiango. O le kangaka krisiango. O le kangaka u whaolai. O le kangaka e whakua kua. A Christian people is faith. Nā whai mai. E wheso. Lua, whālima. A oti lawa I tātou I a mioleanga. Ua na whaola mai ia I tātou whātasi ma kewiso. We are dead. Anga whaola mai ka kōhuni. O la whaola le o kangaka lai ele ka ua whiriwhiria. Kaka I ele whai mai ei. Wa lo fangia. Lea la fa mer kusia paule kusi. Receive e kusia ku mo kangaka Cristiano. O Cristiano la fa ku ile ku. O ko meki a Cristiano fa ku ile. Ele ka ku kuringa nga. A fa pelo Cristiano e fa ku la lang. Ko sia kilo fa ku. Because the object of faith is God. A whapela ke whakua e lea o lea kua. Ko saki rau kisa. Angol kisiango e whakua e lea. O lea na whai mai. Ua tau a mea tonuina I tātou. I le whaatua tua. O lea whakua ne. O le mea. Kusa rafa mei pauru. O ka ua mei inga. O ka ua mea ina o tau. Angau. Ngau. Ia o kou whakua. E lesu mea peo whapea. Ia kou whakua. Le ai wa ia o kou whakua. O le whakua la. Le ka ua mea ko huingai. Ale mea o le ngawhawai mai e le kua. O ngā le wahenga le kanu o ngai. O le doctrines ka o le salvation. O le ana kanu o le wenga mua Paulo. Mea kau justification. Le ka u whakapasa mua mai. Ta ua mea tonu wina. O le salvation. Mea e kolu justification. Sanctification, glorification. Ta'ua mea tonu ina. Ola whapai e hina. Ola moleri. Ngā whai umai le kua. E le se mea. Ye se imputa se ko. Ta'ua mea tonu ina. Wa maliu. Yesu. E ka u le leia I ka kou mo le kua. Ai a whapea wha mai o lou whakua kua. Longa la ngai whai longa du. Longa la e lo input. A lefa mei paulo. Wa tau wa mi longa. O kou ka kisiango. Ngā hua lefa ngai ku whakoko iau. I le kua. O le whamangaku la lea. Tau wa mi o tonuina. Pika kangi fu ngā le. But at the end of the day. Tau wa motu. Whatua tua. Ka umami ko ngira ka kōr whakoko.
But make sure, e leo fai mai el kus pa ia whapenga, angai mau upu, lea koe. E leo whapem, whaku Yesu na ngau so. Waku vale ko loko. Ia kou whaku a kua i lea kua. Aisea, waku vale loko. Ao igi. Mai ua tau ami o tonu ina i tātou le whatutu. O lea, ua tātou le lei ema. Mua whako kua kako. Teka mua ka kung. We are dead people. So e mua la whaola kako. A whaola la kako. E iai whako koe kako o mei le kua. Iai salamo mei le koe kako. Mea umor wharukanga. Koe a kako. O whai mai lula ia. O tau amia tunini o. Aisea. O hei whako koe a. Pauli mea le fi whaonga. Lefa me sanctification. Outcome result. Whaonga mai whako kua ngā whamora. Ai le whai mai o whako kua. Ai ola mai o e ola whalalaki. E le whako kua o i lea kua. The object of the faith is God. Keep that in mind. Your faith. The object of the faith. I le kahaka le krisa. Pengo whai ako kusi. O lai kusi iai. I loma. Kaka uma. A lai condition saiko. What's the condition like? Kakisa. E whai ako la paulo i loma lai loa kahaka ia. Anga la la ke gola wingor kala pau. Wa ta wa mi o tonu ina o tou. I le fatu o tua. Le ko le le ma Yesu. O le maliu la Yesu. Le la ta wa mi ko mingai oi. E ko le le oi ma le ku. I le fa ko ku. E mari. Pi ka kangi runga ni se mia pei fōringa mai o le whakua kua mai rea kua. Of course it is. Salamoa mai rea kua. Ia, ai ki whakua kua. O lau kiu kia ngai whai. O la whapai ei. Ku mau lau whakua kua. Tireri. E o mene ngā ka anga. E o la whaava. A ngā ka koe ofe o la whaava. E o ka laikasi. Mai rea kari. Ia le whanu. That's the word that kong. Ake o iskai. Ia o le wanga mumu. Justification. Ngā le kasi le o le vai. Ta ua miutu. I le matau poe wha. Tusi le alu. O no whinau mai ei paulo inai. Whaatulanganga o le mo le justification. I lona whai upu e tasi le walu le tala no ai paulo. Justification is a gift. It cannot earn by work. Ba e whai kaua, lava sau tei. Justification is not, depends on the law. I le pei se kula fongole. O ta ua mea tonu ina. Verse 13 through chapter 4. But Abraham was justified because of his faith in God, but not work. E ringa luenga. Ka ua mea kongu inga ia pela. Whakokua. Ka ua mea kongu inga. O mai noi. Ka ko tekni kaya. O le kala ngoi ua, kaula mea konginga, ua mau haidea, le manguia, ma le wha moe moe, o le kangaka krisia. Aisea, a leo e leo le wha. Ua maliu le alo. Mai ua alofa mai le atua i le lalola. A mai longa alo tona, e maliu. That's what you call. Lua, o le mele kana ngoa mai wia e peace. Po o ta ua mea tonina tātou. Ua tātou maua. Le taita inga i lona ngā lofa. Lo ngā lofa tu noa. We have access to God. Angai,
Sa le aise, te ola mai. Sa fai ka ko uma. Filio le tua. O lo famtala inga. I le verse 10. Fai kau me ka ko verse 10. A wā a whai ua le lei i tātou, ma le atua, i le maliu o lo nālo. Ina ua whai tātou ma na fili. Eo, whai mai ua whai tātou ma na fili. Longa nga o kākou nga whai ma fili. Alane me u kaulere ngai kākou, o le maliu o le alo. That's what I say. E leise mea kākou e whaia. Justification is the gift from God. Ale, mangingo lei. A wā a whai ua le lei tātou ma le atua, i le maliu o lo nāra. Ina ua whai tātou ma fili. Kolu, mea e o mau al kaku. We have peace. Samai, ua tātou le lei ma le atua, i ai Yesu. Or kako le lei ma le akua, ma fua mai oe, Yesu. Tolu, Ioane tolu suon mai. A ua whapea lava o na alofa mai o le atua i le laulangi. Ua ia au mai ai lo na alo, lo na tari e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e wha tua. Ia te ia. A ia maua e ia le ola e wha. Chale iska kou. Now, no, liu ya lo le. A le ua. Ko ia ka ko exist. Le hua iei, o Yesu. Anafa me, alofa mai le atua i le lalolangi. Ua ia, au mai eilo nā tari e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whatotua. The condition te o whatotua. O le alofa ia, la alofa le lalolangi a koa. Ai e whakokua. I le akua. Ala ia. A ia maua e oe, e ia le ola e whawa. Ai le whakokua, lan me e unga le mo e lola whawa. Pei ar kusi roma. Mai, ora kusi aku roma, oai. Kaka kisi aku. Anga o lom, oro iei mau kaka ese, kele whawhika uri, kele me o kupuko unom. Alai kau whai paulo. E koe wha malosi a nganga o ka kisa. Wa tau a me koe wha mangaku. Wa tau a me o ina o tau o le maliu o Yesu. Ia koe wha kukua. I le atua. Keep reminding. Wha malosi. Tolu. Ua ia le tātou wha moe moe. Wai mai. Vainga tolu mai. Ua fo ia le whawhita auli o le angasala i le toto ke riso. Ngai le verse 9. O le nei, ua tau ami o tonu ina nei tātou i lona toto. Ia o le siname. Le siname ua we have peace. O tau le leia i tātou o le toto o Yesu Keriso. Wha mangalo i le angasala. Ka ua mi o konguia le o i le atua. Because of the blood of Jesus. Ta ua mi o tonu ina i. Ua whai le atua. Mahau tātou tamā. E le o le whamasinu. I le vaenga. Verse 10. Ti tilo le vaenga le verse 10. Ina ua uma mai. A wā a whai ua le lei tātou ma le atua i le maliu o lona alo. Ina ia whai tātou mo. Ina ua whai tātou mo na whiri. Whai mai lola ia. E matua wha o laina lava i tātou i lona soifua. He talks here about the father. Ola, le whai mai. Ua mawhai o na tātou. Ua whai le atua. Ma o tātou tamā. Ai le o se whaamasingo. O le koe whaamasingo la le kua.
E le ko hika mai le kua ia kako. Ai sea. Ta ua mi o tonu ina i tātou whatotu. E le ko e whaikako ma whili. A ua whaikako ma huo. Ta maha. I le atu. Ai sea. Tātou o tanga krisia. Tangata ua ta ua mi o tonu ina. O le whatotu. I. Lua, ua tātou maua, tai inga I ronga, alofa tu noa. Well, we have access to God. Sale mawhai o na tātou, uru watu le mamalu o le atua. Ai se, anga o kako kakanga sama. No one access to the holiness of God. We all fall short. Anga sala lo akamu, anga sala maka. Panis lores da sin. E kaunga hoki ses. E panis e fa manga lo edang sala. Le ngomali wele alo le di. Now, that's our access. Ne fa mai. Ua tātou mo wele taita ina ilona alofa tunu. In verse 2, we have that access. Wa koe maua. Te kako wala I le ri. Ai sea. E alo leo le ri. Yesu. Ta ua mi o tonu inai oe. Ma. It's a gift. E le sau me whaia. O le mea lofa. Na mai e le tu. Ia ke le lau kako I mei. Whai mai lo. Ia whai lo mea lofa. Ia e wala. O la ala me pore o ngā whai mea lofa mei nia. Pengo whai aku. Salvation. Justification. Sanctification. Glorification. E umalanga justify. E ola le whapai inga. Sanctification. E le whapea la ke Christian. E ola ipi oi. Ola o le lalo lang. You have the second part of the vaenga leo salvation. Ole ha. Ola whaapai ina. Ia. Tai au nei le tatutana no justification. Le mele vali mai e paulo. Nefa mai paulo la makanga mai. O le nei o taua mea tonu ina I tātou le whātua tua. O lea o tātou le nei ai ma le atua. O le whi au ngar kai au nge. Ne mori mai e paulo kongi. Tolu. Ua iai tātou le whamoe. We have hope. Ngā, I le verse 2, le whai unga le verse 2 mai. O ia fōi ua tātou maua mai ai, ta ina I le nei alofa tu noa. Tātou te iai I le whātua tua. O le mita fōi, I le tātou ma le whamoe. I le manuia mai le atua. O lo mita fōi tātou ma le whamoe. I le manuia mai le atua. O e kako whamoe. O lar kako whamoe. Me arpus pai. Manuia mai le atua. Wa mauti noa tatou rumana. We have hope. What's our hope? Ola whaava. A fie o ola whaava. Whakoko. Taua mea tino noa. That's the hope. O le whamoe lea. Peina tala noa mai ele tusi le nita. We have hope. And that hope is eternal life. E le se kirisa ngoi ola, e le si le la. A le kele la kirisa, a fisidie, e le ilo pe le langi pe. Mai ola hala le. E ke hanu la le langi. Ya e le whenka ume. A le wha makarakala le ia I kuspa ia gisi o wāngi.
E mau kingo hai. Lo o le whawha. Ia ale, halu rao me e whai. Kere whai a koe ranga ngā ruenga. But you have to understand justification. It's a gift of God. Le wo o le whawha. E ke whakua kua I leku. E kau ia o ngā ruenga. E kau ia o ngā ruenga. Ai le se kau ia lor futu noa. Anga ngai whamakala I ngā. I le Efeso e. O le whamatala I le Romai wha. I lon matau pe wha lima. Ngai whamakala I ngā ngā. It's God himself. O le wha moe moe la. Pe mai Paulo. Filipi. Filipi e kasi nong whai poirua kasi. A wā o lo uola wa ia ke riso lea. A o lo uoti o lo umanuia lea. O le ola o Paulo wa ia ke riso. A o. O lo na oti o le manuia. He has already have the hope. O leva he le wha moe moe a Paulo. Ngā lua e mo le rii. Ar ka unga lo ngā luenga. Pasio ki po. Tu lolo nutu male afi. Tipi leo. Ai sea. O lo uola wa ile li. Ar wha moe moe ngā. Lar wha moe. E manuia. O lo uola wa ile li. O lo uoti o lo manuia leo. Anga lefe mai I ka ko fin. O le kusi le aloma. Lefa mai. A whai, a wā, o te le mā I le tala le lei I ake riso. A wā o le mana lava lea o le atua. E ola ai I la atou uma o e wha atua tua. E le mā paulo. I le kala le lei. Anga e kangia le mea. Wakako whai kai wai, wakako I loa. Kaimi o ngā lua paulo mo le ri. Na fa me Paulo lo ola wa le ri. Au ke lo ke o ke o manguia le. Ia a fa lo ngai iso mai. Che wo fa ngo wa. O le o ke o manguia le. Sorry. Ko fa sa o le me. O lo ola wa le ri. Ai le fa pe o fa ngo. Anga la u fa ka lo mali. O ko fa ngo. Kau kele ngā lau ngi bati whaalungoi. Cha o whaalungoi. Au kau whangogo. Anga le oki o le manguia rea. O le manguia rea karungoi. O lo wola mo le ri. O ei lo wha moe moe. Ia a lau whai mai. Au kau whangogo. O le oki o le manguia rea. Ia a whawhera pe o kakang. E le skidisia. A whawhera o kakang e ole lalulangi. Longa I manguia. That's the question. O le wha moe moe nga. Maenga ngā nungu. A wā. O le lofa tū noa. Ua whaolai nai o tau I le whatua tua. E lea mai. Ia te o tau fo I lea. A o le mea. Ua fōa ina mai e lea tua. E le oni. Ngā luenga. Ina nei, mita se tasi. O le lofu kukoi whaolai ngai oe. I te whakokua fo. Ai le se mea lai e mai ake oe mea. O ai le mai e. It is the gift from God. A wā o le lofu tū noa o whaolai nai o tau I le whātua tua. E le mai I ate o tau fo I lea. It's a gift. 100% salvation failure to. O mea e a mai le tu. Ale maa ngai al whaupu. E le o momokunga e se le whatua tua. A wā o le alofa tū noa. Ua whaolai nai o tū I le whatua tua.
O le lofa tu noa, whaola ingai oe, male whakua. O mea e a mai, e rea mai a ia oe, e a mai i le kua. That's included kong mar whakua. Kangi ese fo i wharongo ni kai. O ngā o leu kau whapea. O le whakua, o le mea hanga he whaikako. O le whakua, ka lia i oe. Of course it is. A o le mea ngā whakua le kua, le ke whakua. A ngā eles whakua sau, ova i lungo le kua. Peina whai mai i paulo ni ta. O ta ua mi o tonu ina, i tātou i le whātua o lea, o le lea i tātou mo lea tu. We have that peace. Tau i le whai upo e kolu ma whāo ka kontekst. Ua iai i tātou le mauti noa i aso uma. We have daily confidence. I le whai upo rona tolu ma le whā. Toi maia. E le ngata fo i lea. A ua i tātou le mita fo i le pōpua ngā. Ina ua tātou i loa. O le pōpua ngā e tupu ai le o sai. O le ono sai e tupu ai le mauti noa. O le mauti noa e tupu ai le wha moi. It's a daily thing. A e pua ngā, lan me lako. Hawa e longo sa. O mea, kupu i aso. Lea la wha mei, kako mika pua ngā. Aisea, o ngā hele ongo sa. A e ongo sa ila, lan me ngai whoro mai iku. Mauki ho. A uma mauki ho, lan me o wha moi. O leo langa ngā daily, that's our confidence. We have daily confidence. A kako pua ngā. Tato mita pua ngā. A ngā hele ongo sa. Ia koe fsiri fo. Ia ongo sa i mga maumea. O ai e mai. E mai e tua. E ofu e le tangaka krisiano. E ofu ai le tangaka krisiano. E ofu le o longo sa i. Si le mu, anga balu. Fuha ngā le. Pai. Ia le fo koe kanongo mai e i. E mika ka koru pua ngā. Ia pua ngā e mika. Ke mika se pua ngā. Anga rawe i le onsa. It's a daily thing. Ai pua ngā. Ka whai onsa. O le onsa i. O le han memo. Kupu e leo mauki. Kelen kupu iam. Pua ngā lo whari. Nei se onsa. O le mea so ai. Wha le kongo uma me. O le ila se mauki. Uma mar wha moi. Ma lepe iai. O ngā lea. Le se onsa. A la wha mei. Daily confidence o lo wolanga. E ke ola. Mika le pua ngā. O ngā leile onsa. Mauki ngoha lai. O le wha moi. A ala me le mo me wha moi. E wha mahuia mai le aku. Mai. O le wha moi foi. E lea mai. E le mai. A ua wha malini mai e le lofo le atua. I lo tātou lotu. E le ngang pa ia. Ua foa i mai. Ia te i tātou. A vai wha moi. Di lingi mai le ngang pa ia. I lo loko. A Holy Spirit poured to your heart. O le wha moi na. Ia, o lona whai upu la lima sulkas. Sa lo i malo le kako, manolo. Balava ia points, walima ia points. Ke le vo. Ele ia whai ia. Ke le fo ia. Nung hala ngalo. Ke ua ngalo le ngosa. Ke ua ngalo tau mia tonuin. Ngalo lau e lo wala le langs. Whai meila whai pulima. Kau sukasi. Ua wha malingi mai e le nganga pa ia. Le alofa o le atua.
It's talk about we experience the love of God. Wa tātou matua I loa ina le alofa o le atua. Whai kaula le li matu kasinga e wa aile le alofa o le kua kai kunga. E kawalunga mea le kua le alofa. Anga le whai mai, wha moe moe, wha tua malea alofa o isidi. Sili le alofa. Koronito sutoru suto. E kawalunga mea le kua le alofa. O ia mai lo ngā kari. Le alofa. Ta ua mi o tonu ina oe. O le mea alofa e wakuia ki oe. E ke le leia I male kua. A o lo whakokua la. Ngā waku e le. Ki whakokua. I kei wa e ka ua mea konguinga. Ai si hero whakokua. Ia anong hele mo o e tamo me tunu. E le o iai fwela si wha moe moe ngai. E ho e le o le wha wha. Anga si hero me le la whakokua I oe. Ia. O le whiauna mo I tātou le ni tai. Justification is the gift from God. It's not by work. Out of the city, mo tātou. O a mailo o langa whatuatua. Wamanuia le tua lo loto le ni tai. Ino nau pufon. Le suafa Yesu. Amen. Iova lo mātou ta mao le laki. Whaftai o lo upu. Ua e awa o mai ai mātou. Ua e whatonu mai mātou. Ua e whaatanga ai o mātou ngutu. E tautatala ile nei tai hao. Wa o oe. O le pule ao ao mea ni. Whaftai lo nganga pa ia. Sosoani mai le vai vai o le tangata. Whaamala mala mai nai. Lau upu. A walo lafu mamue. Ua mātou mauti noa le nei tai ao. Ua toe maua le awa noa I le langa. Ono ua taua mi o tonuina I mātou. I le maliu o lo Ioane o Yesu Keriso. Whai lea ma whai tuto. Whai lea ma wha mangaloina o mātou amasara. O mātou toe le lei ai walau tamā. Ia vi ia o. Whawhitai tamā. Tai anganga pa ia. Ia wha mawaa. Ma mātou la longa leo o mai o lo upure nei tai hao. Ia mātou wola ai. Tusa ai ma lo whinganga. Ia tuptupua e whailo e karesia. Mai loa tonu. E ala le whatutua lo mātou. Anga lei mai o e tamā. I vaenga o tutoe le mātou sa. Tatasi mai oe. Whamanuia mai oe ai mātou uma. La lo isfo le nei wha. Lau suafa Yesu. Amen.